Jindo jina nigo charagire Chinsa na Ibere chabono mwasekono kukware na SMS yetu ya mangana mayabu na tuanda kwa sangulia kete kaboniga karori tukuria chimamos chitarikini komyo modino yo komina kabero mwako jirwer nemero nkebere nebere ni onsemere tuna ni wanda gutwara litko lya gurigia anene bali banda sekansa tukuria lero baruroro nandi mwikira sichinga jenu na bali mora senjera kwenda sichinga jenu bosando onse soberede ni ngokwari ni SMS mangana maye Chinsa no Ibere ero mayana alenda tegwate kamina isko ya Gusii no kuboli kwana na ira chinga kichao chabene nyura napokwenda gutubwatia asensemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega asensemo ya YouTube na bogotonyora Ndizi TV News okanya chinga kito tweet @Ndizi TV News wekerenga kia una botambe na kira chinga kini otukiari ni tigwetera se namba yera se screen ya igura na manga enda tokoreka na imena isko ya Gusii ekarondo chena barai korwanene asensemo ya bogetutu barasuma boganyo yo manne krabao kwana de miroberi ao irirenga tumugetutu na se county ya Kisii ndo joko manya se birobitu birobosio karoba kwanira somusangano yo okoreka na se county ya Kisii ekarodro jino mosene dabu county ya Kisii Richard Munyonga ngati ya barayibere bekarandira somo yegoyo barachu kwanda ebyombo bya baraligo se barachu kwanda kinyomba cyo buralia tuchikote ina ali bakwana koru asenseme yukorende tianda kwero ikasali twa kwarania sichinse jiga yogongonya senseme yumuru wimonyerio Joshua Auta Nigeria Brighton Makori. Kenya bono nigo bagendete kuri birengero iguro y'umurubirio CBC anene kerabande bagosiro roboti ronyatiro kubatukwa bone birasi vya grade 7 8 and 9 bitigarasi giskuru cy'uburuso kurenda bande ni watabuna boroki wabo bakoreta matemwa yo nigo be ariganete kuchikwenda siskuru je secondary ya sense yeito ya Kenya Evelyn Peter noyomo obwabarayi kurwa sekyombigia kubete sorosagirwa Kisii neronyariga kuri birengero y'umurubirio yo CBC kulingana na ripoti ya ruitwe nse rekorengera abana ba grade 6 abagwendete kugenda their nearest high school so that banyare konyora school chire equipped with laboratories so that basome merimeria babekeirwa ase grade 7 8 and 9 eyo etanyarikane gosomibwa ase chi primary na inde bono gotebanga na inde bache bagache birasi binde bya CBC primary na inde already high school konyora bagachire binde bone gotari wastage of resources and replication so na inde gotebanga na inde bache go train abali mu ba primary bache go gosomya ibintu bya high school na bera isako begasia egento goke kiaganeri na bana bagende chi high school chiranga na sibare as day scholars alafu bamanya kuroro batrain abali mu ba high school bagendera ko ba in service training chirusa amangana CBC baba train kabisa erinde banyako ba equipped banyare ko senya bana lakini kotebanga abana nande bado batigare primary kuno demoralize abana nande kero already bakorira national exam bachorire mbaka chi school baigwete bagende elsewhere labani uko nere no munyakiro bwe kyombe kigya kubetia sorosagi rwa Kisii boibanero nyalega ko boli bune serikali netakere ko bekemero biri yabe na somoru yo CBC aneka tujuncha kabene asomwaka ogocha kali ya mwedinga bana wa kirasi sana mu bakora matemo yegi taifa akorendo n'abasikali kuna KCP kuna KCS abana abu once bibaganyerete basoye secondary bigo bakumiti garwanyo de badenga nande bagwera na ali asabali ngi basoye kirasi sana Ibere gombara ra change neons ikine integitangani ikinkelikia sabana abana bono guika twigera ne buna bali mu buna bayibuli twebereri abana ende banyare ko bako understanding kego era serikali yakora yendo yakabere boni gigento kange serikali yakora mono training yabali amade ya Makori wase county ya Kisii ibone bwata abana chibarongo bane nigo bono bagendete kuburia abasamaria bayakoba bokonyi anene karaba butebiruna kurenda abana bane abale chibarongo nigo yababerero musigo munene karabana abo banyara bakugraduate kurwase class kiriya BB2 go cya sekrasi egetangani kurangana na mamu mwabo abana abo Petrus Omoke nigo bona teruna abasamaria baya gakitiga beso kina komokonya nene bone karabana barachikoga ni school fees ekarabachira segile Tangani umwaka wocha. Mimi ndio mama watoto.
wamefika PP2 tangu ni wasae, kuna challenges nyingi. Kulea watoto 4 wakiwa pamoja tu hivi inakaa ni changamoto kubwa. Ikifika kama ni wakati wa kukula, kama una chakula ya kuwapea ni shida. Sasa wamefika shule. School fees unalipa, kila mtu unamlipia school fees. Sasa nashukuru Mungu nilipata mwalimu wa hii shule mahali wanasoma. At least yeye ndiye amewasaidia mpaka wamefikia hapa. Sasa mahali wamefikia wanaenda step nyingine. Pesa ndio sina ya kuwachukua hiyo step nyingine. Shule hii imenisaidia niseme sana. Lakini venye imefikia sasa inabidi jisimamie ili niwalipie na mimi nione mahali imefikia nimesaidiwa. Okubona koko bori kwa Beatrice Moke yorengi na bana abo karagote amno tomo abokonyi ndo musamalimu yana boko abokonyi kyagera korero umwana oyomo na beko bere nkongu horojere ni gabwata bana bane nandi ni gobare chibarongo igo na bokuro abokonyi bwa ugo chess Beatrice Omoke kato gusuka bosio ni goko bori kwendete kuruwe ugo chess serikali amo nebyombe awo anena so kumwegerera umwana munyaroka ni gagoche kero yaro kana bunasi county yo mabei ni go umwana munyaroka hagendete kunurerirwa ekere bikore awo biribyo kunerio umwana wibigendete ukorekana ase county iyo no ena sense yetu ya Kenya. We are calling on everybody. We are calling on the government, other line ministries and the police. Let's work together, and even the courts, because we have even cases where we've even in a court of law, somebody that is involved in child trafficking, which is actually violence on a child, the person is released on a personal bond, and some of these things we may not really talk much about them, but let us be responsible. Let all the government arms, be they the judiciary, the police, the DCI, and the children's department, let's work together and assist these children. Serikali Chiji County ni gobono chaboriwe kubwatira ne serikali nene rikoreta magendera sense yetu ya Kenya kaukwana ase county eri ya nalo kumuriki botamba servisara y'uburendi Waime Raymond Omoro ni gobona teruno kubwatira na uji serikali Chiji County mone serikali nene nerera ne kyo kubwatira no kuya na korario maremba sense ya Kenya. Call upon all of you to embrace the new way of working between the two levels of government as we spread the message of peace and security across the county. The starting point is for all of us here to be peace crusaders, and indeed, if all of us observe the rule of law, support and respect the institutions charged with managing our day-to-day security, we will surely have a peaceful and forward-looking county in terms of socio-economic development. Finally, it's worth noting that an affirmative authority, beyond doubt that the graduate NPR officers are now much qualified, dedicated, motivated to work anywhere within Narok County as National Police Reserve Officer. Serikali ni gobono ya nyarige kuburiwa kubike miruberi miya sensemeri ya Lake Victoria nene karobo sombi bo ikabwara tenena sensemeyo korengana nabo batani au kurwa sensemeyo ni gobono batebiruna uko tenena goso kuburwa go sombi ya sensemeni go kwaberu mo chando monene no embali bago travel go se bago tumia amaje kwambuka kurwa sensemende go chiasende. It's not coming back to pick any more passengers, which is very bad. Now the passengers don't know where to spend because perhaps they do not have even anybody to keep them, book even a hotel. Now I'm asking the government, national government, to consider people from away because traveling from the mainland to the island is very difficult. There are so many people who are stranded here. Fish is getting rotten here. They don't have where to take them. The national government should come in handy to rescue the people of Homa Bay because I know there are certain functions that are devolved. Keraba menyi be constituency igose bunge ya Garissa town bagendete kwirobere kujigwa kachikura sensemeyo ni gobono ekyombekeri kyo bajoria management IBC kyanyarege ko banjira bari bagojikoriye birogo sensemeyo bakwana anene bari banyarite bagonjiru musawa ya mobwensemeyo ni gateruna ijira chingaki cyabasa batakere kwegu ribaga ikyagere bunge nene ya mwakoyega ni gebwata basaye habangi bunge
Na mimi ndio candidate ule mwenye ako na umri kidogo sana, na kile ambacho kimenifanya nigombee hii kiti, nimeona sahu ni wakati wa vijana na politics dynamic yake kwa hii nchi inabadilika sana. Ukiangalia the number of the representative ya nyumba ya parliament ni mayouth ndo sahizi wanaanza kudominate, na venye hiyo slang inaenda mapema ndo best. Tumesema wacha tujiwakilishe, tu represent mayouth juu sisi ndo tunajua need ya wale mayouth wenzetu na pia wamama wanataka kazi. Na kwa sababu ya hii transition ya teknolojia ambayo inaendelea, pia wanataka inclusivity mingi, wakuwe hapo, wakuwe represented, na pia agenda zao na policies ambayo zinatengenezwa kule juu, agenda ya vijana ikuwe imeongezwa na ikuwe inaadresiwa kila wakati. Tafanya kazi ya kubuni ajira ya vijana kwa sababu kuna vitu mingi kama kazi za sanaa ambayo vijana wanaweza fanya. Si kila mtu ambaye anaweza fanya kazi za white collar job. Muraibu wa mubwasi miuro moja wa ni Kenya Alliance Raila Odinga ni gabana teruna ni garangiriwa sitara ya Chinsa ya America nene karauchi ukwana mangana ao haliarengete ubwaga chasi Chinsa awaka ukwana ni gabana nyadeka hote abuna mbale bako mmoja abuna ni gawa boete kwarigania umuyego yego somusengano ya se county ya Nairobi ritukuria cha mulde koneni gatebene natari omwaba kolende ni garangiridwe kuchokoro bokore libwaye asense meli ya America. Naenda sasa Amerikani. Kuna mkutano mkubwa wiki ijayo kule Amerika ambayo imeandaliwa na rais wa Amerika Joe Biden. Inaitwa USA Africa Summit. Amerika rais wa Afrika 49 wanakwenda kufanya kazi kuongea juu ya mambo ya uhusiano baina ya Marekani na Afrika. Na mimi nimealikwa kama AU Special Representative on Infrastructure. Naenda kuongea na marais pale na wafanyabiashara juu ya investment opportunities in Africa katika eneo ya miundo msingi na zingine yote. Kwa hiyo sababu mimi naenda, nitatoka kesho kwenda huko. Hiyo nikiwa sasa hapa niseme ya kwamba ile mkutano tungekuwa naye Nairobi siku ya Jumatatu imehairishwa kwa sababu mimi sitakuweko. Hiyo ndio sababu. Sio ati ya kwamba sisi tunaogopa mtu yote, hatuogope mtu yote. Nataka Wakenya waelewe, mwingine anasema Raila amekabwa na nani? Mimi siwezi kukabwa. Hakuna mimi naogopa. Tulishinda uchaguzi. Unenjera ya moyo gusira chigosoria sense meidi ya no tribute ni gomo senata bwe county ya Nandi Samson Jeregai anyarega korwe binto aho biribyo gusira chigosoria sense me ya saba bwatani be chigosoria ase county yo gosa sense me ya no tribute batogire getambo kirekyo na barwa gote abuna ni babikire mero biremia ase gusira chigosoria. Most of our talent that ends up in our national team for both men and women, most of them come from this region. So it's only fair to give back, hold this tournament, and help also unearth, talent, sport. And in future, we expect this tournament to be a brand. Just like we have other tournaments elsewhere in the world, they started from a small beginning. So we are holding it for the second time. It is now national. Last year it was regional. This year it is national. Could be by next year or in future. It could be even international. Abonongo iko mweri wa mangana itamaye Chinsa Isano na Ibere korinde nyora chikora Chinsa ikomi konyora ya mana mange banandete watika mina isku ya Gusii seka kerebosio ni kujikonyorana ni sokoro ya bantu bonse somurobelio orumba igotosuke kiagarandi Steven Erugwan subo Gusii yongonya asense mirimo rwemanyerero Joshua Auta yorenga asense merie kamera kwena kina malio gine chibicha go jira senjera bene na bgairi nyanchama Nigeriane Brighton Makori.